بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأكزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنداد ولا شركاء وأشهد أن نبينا محمدا عبده خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء والشهيد يوم القيامة على الشهداء وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا موتي فارفما نوندا كومي موتي عالما ننجا ربا كدم دركما أبيك يا يوسف بلي سديفما أميتي يا يوسف بلي سديفما أنصدا دجرا قيتي كياما قيا سنل منما ستري مليكا فما قبين فيدو قيا سنهما وصول بونجرتن الرموي في ماي. الحمد لله يا موتي فارفما نهندا كومي موتي عالما ننجا ربا كدم دركما أبيك يا يوسف بلي سديفما أميتي يا يوسف بلي سديفما أنصدا دجرا قيتي كياما قيا سنل منما ستري مليكا فما قبين فيدو قيا سنهما وصول بونجرتن الرموي فيما. بسم الله مكا ربي تنجل كمنه ربي دين إسلاما برا بدا فمنه ديني قوتما هرن هنكمنه ومم جني جنسي تقلين دغنه وانوممنه فندا قرآن برنه نترغت نبي أكن جلنه والله لتيابنه أكن غبنه أكا جنة دالو نبي ترنه أكا ربي قدتي غبران قرنه إسا تقو جمسو كانت تججمنه فاعلم أن الله لا إله إلا الله نون جنة أكان غبر ما رب ما أنصدا دقياما هذا باكيا الرموي في ما. يا ربي بكم سكيتي نبير دابدو أني مسكين ددبا هما ننجي فدو بكم سكينا كني كنتين هجدو كيريتين دلقي جنتان بتدو أمتا كوتين غرفدي كركجل فدو دلقا إكلاسا تنتان سكدو بكمتي دين إسلاما تنتين أرقدو ilmi gadi fago akkanin baraddu rakkote nalali menu dirmaddu baradde barsiisu uf birana filaddu diini islaamaatiif wardiyaadha abaddu gammachuu islaama tanatillee qoodadhu tana yaa rabbi gammachuun guddaan ni sikadhu naaf kenni yaa rabbi ati arjamaa أنصدا دقياما أدا باكيا الرموي في ماي. يا ربي كيسا في دوبنا ما بيكو تكومتنا ولا فودي أكنمونا بيكو أواسني كنا بكجرو أف بيكو ورديني كنا بلبو في وريقو نتاسisi kan obbolummaa harka ofiitti eegu namni rabbitti amane duniyaa akiraan deegu durummaan harka rabbii jirti jechuu beeku rahmata rabbii malee kiisii namaan eegu harkaallee yoo adabe qalbiin dureessan deegu
muslimni yoomuu kanaaf dureessuma sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyya harruma oyfima tika kee keessa ta'u yaa Allah ansi kadhe ati na qajeelchi dogongora yoon hojjadhe amri islaamaa keessatti xiqqoo yoon gufadhe dubbachuudhaaf bahe kunoo gargaarsa si abdadhe sunnaa nabiyyiirraa waaniin baradhe barsiisuudhaaf dhufe kunoo marxifadhe akka ragaa natti hin baane guyyaan fe'adhe guyyaa gatee deeme qabeenya horadhe qabeenya koo keessa tokkollee yoon fudhe keessa ganna baasan qullamaa sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyya harruma oyfima yaa obboleessa muslimaa obboleettii muslimtitti waan jiru waliif himnaame kottaa ifatti ulamaan teennaa nuuf jabaadha haqatti akka ummanni kennaa hin deebine of duubatti qooda qabanamu islaamummaa keessatti waan beeku barsiisuun dirqama irratti beekaa callifnaan ragaa namatti taati waan beeynu haa barsiifnu bakkuma jirrutti din rabbii haayifu magaalaa baadiyatti barsiisuun nurra dirqama an sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyya harruma oyfima yaa rabbi nuuf qajeelchi deemuu haqqii irratti nurraa kaasi waan gufuu nutti ta'u karatti karaan haqqii silaa qoreedhaan marfamti nama obsa qabutti harkaanfata duratti sabriidhaan gannu dhaabime arjooma keeti akka galma geenne galmaan geennu diinii keeti islaamummaan baane islaamummaan galuu manatti bakka diiniin jirre jiraachuun hin jabaatti harroma islaamummaan bulu duniyaa irratti akka rasuulaa fi sahaabaa sanitti yaa jiru islaamaa akkam namatti tolti xiqqaa fi guddaa wal qixa zulmii way jirti gosaa fi sanyii waaddaan nama hirti dureessaa fi hiyyeessillee hunduu wal qixxumaa an sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyya harruma oyfima obboleeyyan koo warri na dhageettanii isin irraa jiraatu nagaan rahmanni assalaamu alaykum obbolaa iimaanii kan waliin nu hiite shahaadaan lamaani harrallee deebi'e rabbiin na laaffifnaani narraa qeebaladha obboleewwan iimaanii du'a isnaa godhaana kadhaa rabbiini akkana milkeessu ganda lamaanii dandayaa waa hundaa rabbiin guddaani nu haa milkeessu inni waa hundumaa an sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyya harruma oyfima alhamdulillahi ya mootii faarfama nu hundaa ka'ume mootii aalamaa nun jaadha abbaa kaddamuun dirqama abii kiyya yoosiif balleesse dhiifama ummii tiyya yoosiif balleesse dhiifama an sodaadhe jira guyyattii qiyaama guyyaa san ilmi namaa satrii malee kaafama gabbii nan fayyaddu guyyaa sani homaa osoo lubbuun jirtan harruma oyfima wayyaadha abbaa dubbadha jedheeti wanta naa laafterraaf xiqqoo katabeeti nama yaachisa silaa zamanni ammaati gariin nafsiyaaf sheexaanaa boojjameeti dagatee jira haqa haadhaaf abbaati duniyaan hin dhumti dheertuu seete waan rabbiin quraanaan siin jedhe dagatte guyyaa qiyaama maalimtaa har'a irraanfatte haadha abbaa jabeessu rabbuma dubbate irra deddeebi'e quraanaan dhaammate siifimaa dhagayii gurra yoo fudhatte waa'ee haadhaaf abbaa maalumaaf jabaate
dhagayuun beeku siimaa sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa harruma oifimaa rabbiin haadha abbaa kennaa nutti dhaammate wabilwaalidayni ihsaanaa quraanaan dubbate keessattuu yeroon umriin isaanii fagaate kaddamachuu qabda mataa qaqqabatte dullummaaf dadhabbiin isaanitti dhufte ifannaa fi tuffii jara yoo dagatte akkatti si guddisan ati hoo yaadatte halkanii fi guyyaa si wajjiin cinqamte uffin jedhiniini jararraa dhalatte galata isaaniin deebiftu waan feete hojjette dhagayisiif himaa sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa harruma oifimaa dhaammate rabbiini irra deddeebiini nutis wal yaadachiifna hamma dandeennuuni wal yaadachiisuun nasiyaa beekiyaa ikwaanii osoo lubbuun jirtu jarri dulloomanii harruma kaddamadhu takkuma carraanii koomee jaraa jala jirti jannannini bishaan keessa jirta alandee bootini takka si dabarraan hin jirtu carraanii haadha abbaa keetti mataan jabaatini hangam wal bira teessan amma godaantanii bitata wallaalte gabayaa abaarate hin ta'insiif himaa sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa harruma oifimaa dubbate rabbiini waa'ee haadha abbaa dhugaanii nuun jedhe quraanaanii uffi walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariimaa ol fuudhe sadarkaa isaanii dhuguma rabbiin nu uumeyyuu sadarkaa isaanii maa ilma namaa hoo kaddamuu maaliif itti cimaa gariin dallansiisee dheekkamaa biraa deema jaarsaa fi jaartii tana dadhabne jedha homaa irraa dhalateeti argaa jibba jaruma sitti magaanfannaa yaa mootii aalamaa maqaa kanaanuu jara waamuun dhowwamaa ummi abii jechuu kanuma gaarumaa ushururuusiin jedhan jarri waytati daa'ima haadhaaf abbaan kan kee sinifanne takkuma waytati dheebotte si obaasanii waytati dhibamte si jala yaaddayanii waytati beeloyte si nyaachisanii ufii beelaanis garaa hidhatanii takka boqannaan arganne si guddisuuf jedhanii akkamitti wallaalte galata isaanii akka killee qabadda haadhaaf abbaa keessanii gabbiin hin fayyaddu guyyaa si biraa fe'atanii harruma bitadhu ho'ituu gabaanii jireenyi duniyaa sittin fakkaatin homaa an sodaadhe qiyama haadha abbaa kiyyaa harruma oifimaa haadha abbaa keenna kaddamuu nurratti dirqamaa jazaa isaanii kan kafalu rabbumaa namni isaan kaddamuu numa badhaafamaa rakkinna wayin argu inni yoomumaa ganda lamaanittu numa kabajamaa akiratti jazaan isaa jannatuma jabaadha kaddamadha haadhaaf abbaa harrumaa ulaan jannatan seenan takka tanumaa galata isaanii deebisuun dandeettu homaa osoo halkanii fi guyyaallee taatee fi kaadima galanni isaanii lakkaa'amee waydumaa rabbiin haa kafalu jazaa isaanii hundumaa inni waa hunda dandayamaa sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa harruma oifimaa alhamdulillahi yaa mootii faarfama nu hundaa ka'ume mootii aalamaa nun jaadha abbaa kaddamuun dirqamaa abii kiyya yoosif balleesse dhiifamaa ummii tiyya yoosif balleesse dhiifamaa
an sodaadhee jira guyyatti qiyaamaa guyyaa san ilmi namaa satrii malee kaafama gabbii nan fayyaddu guyyaa sanii homaa osoo lubbuun jirtan harruma oifimaa haadha abbaa kee mee hin didinii ajaja jaraatti hin jallatinii jara gargaarii hin ifatinii rabbitu ol fuudhe sadarkaa jara quraanaa hadiisaan dubbatamee jira keessattuu jabeessi haadha hundarraa keessattuu jabeessi haadha hadaraa ergamaa rabbii wayita dubbatanii jalalaadhaaf abbaa irraa gaafatamanii irraa jiraatu nagaa fi rahmanni haqa haadhaa yeroo sadi duraansani afraffaa irratti abbaadha jedhanii hangana ol fuudhe sadarkaa haadhaa rabbiini rakkoo hamaa keessa dabarte dhugaadha isiini kanaafuu sadarkaa ol fuudhe rabbiini galata haadhaa kafaluu hin dandayu ilmini jannata haa godhu jazaakee rabbiini lafan balleeysini taariite innini rakkoo gugurdaa keessa dabarte animaa atu agarte halkanii fi guyyaa addaa wallaalte maqaa haadhummaa kana moggaate alhamdulillah jedhi ka gurraan dhageette rabbitu nuu kenne haadhaa fi abbaan ni'imaa an sodaadhe qiyama haadha abbaa kiyya harruma oifimaa yoomuu si jaaladha harmeetoo haadhana deette taanaaf jecha lafeen tantee cabde ji'a 9 guutuu garatti na baatte guyyaa fi halkanii yoom lafa na keette bifa kan kee ganama anaaf jijjiiratte na guddisuu jecha ibiddaan gubatte takka lamaa miti wannati rakkatte ilmoo guddisuudhaaf wannati qunnamte haddaa rakkoodha hundumaa dandamte wanni akka haadhaa eessumaa argamte gara laafettiitoo nuuf jecha dhamaate daddabdullee obsaan dabarsite haala kanaan ilmoo kasirraa margite osoo atin jiraatinii sanyii namaatu jette wanati taate moo yaa haadha namaa an sodaadhe qiyama haadha abbaa kiyya harruma oifimaa garabbachuu bicha miti rakkoon ishee waydumata hoggaa deessus cinqa sila ni jabaata laalaan tayaa sila sammararra hammaata aanaan isii jedhe mala wal gaafata ija isii keessa laalaa hundinuu rifata injiraatti moo induuti laata dubbiin jabaate maaluma furmaata gariin isii laalaa imimmaan haqata ilmoo argachuu wallaahi hin jabaata obboleessa obboleetti dubbiin dhageetta osoo beeytu dhageettu zulmimaa itti hojjetta galata isaanii namoonuma beeyta waan haadhaa dubbachuu namatti jabaata wayta ummii too yaadadhu garanna hammaata rakkoo isiittu akka malee baay'ata namuu rahmata rabbii keessa jiraata waan uume hunda ufumaa horata rahmata ufiitiin buusee furmaata wanni nutti jabaatu rabbitti way jabaata inni waa hunda dandayamaa an sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyyoo harruma oifimaa rizqiin dhumattu malee lubbuun duniyarraan kaatu rakkoo hamaa keessa seente dhabde akka taatu ta'uufis ka'uufis wayta dubbiin jabaattu cinqiin hundinuu isirra wal geette qaamni fallaalee laftitti dhiphatte hafuurri ol deemuuf gad deemu dhabani
jiraattiif duuti isii mamanii namni hundinuu isii lalaanahanii humnaan itti daddabanii lafeen itti jabanii haala kanaan harmeen kan ilmaan horanii akkanatti kenneef rabbiin dandayaani kanaaf ol fuudhee sadarkaa isaanii anaaf jecha kana hundaa tahanii akkamitti wallaala hangalata isaanii deebisuu dadhabullee isin kaddamaanii rabbiinaa godhu jazaa keessan jannatuma an sodaadhe kiyamaa adaabaa kiyyaa harruma ulfimaa alhamdulillahi ya mootii faarfama nu hundaa ka'ume mootii aalamaa nuun jaadha abbaa kaddamuun dirqamaa abii kiyya yoosiif balleeyse dhiifama ummii tiyya yoosiif balleeyse dhiifama an sodaadhe jira guyyattii qiyaamaa guyyaa san ilmi namaa satrii malee kaafama gabbii na fayyaddu guyyaa sani homaa osoo lubbuun jirtan harruma ulfimaa yaa ummii tiyya haadha namaa gara laafetti ilma isiitti way garaa jabaatti durga rabbaatti amma duydabaatte ushururuu jedha si guddisuuf xaarti halkaniif guyyaa way boqanna argatti way garaa waa dhalee akkam nama jabaatti halkanillee hin raftuu kaateeti silaalti guyyaa silaa akkuma dachiitti si baatti wanti akka haadha eessumaa argamti xeenna harmeen hangana garaa namaaf laafti haati yoomuu ifaaf gaaddisa jiruuti kan hin dhumne nuuraa halkaniif guyyaati badhaasa rabbiin nuuf kenne arjooma isaati bakka haatiin jirre jireenni bushooyti bifa manaaf godha yoo cime sinirratti wayyaadha abbaa dubbachuuf dirqame asitti hin beeka akka ulfaatu nama garii irratti mal godharree carraa akirraa kiramaa an sodaadhe kiyamaa adabbaa kiyyaa harruma ulfimaa harmee haadhan biyyoota harmee haadha hayyuu addunyaa kanarra innu sin angayu ija tiyya dura si dhabuun dandayuu anuu biyyan baajira akkam koosiifaa tayu waa shimbiran taane bararee si bira gayu biyyan baa keessa taa'e jireenyaan dhama'u galata kan keellee deebisuun dandayu jannatul firdoosi rabbiin bira haa tayu nama rakkinna duniyaa tana jalaa bayu yaada muraada kenna rabbiin nuuf haa gayu ilma haadha abbaan halaala maaliif wal yaaddayu biiteenallee akka biyya namaa tayu ummanni kenna akka galaanaatti biyyaa bahu waan biraatii miti jireennu makaala'u rabbiin rakkina tana nurraa lafa haa kaayu ummanni kenna hanga yoomii nama akka ofiitiif gabra tayu uftaanee jiraachuu rabbiin nuuf haa tayu nu haa dhagayu kennaan isaa ballamaa an sodaadhe kiyamaa adabbaa kiyyaa harruma ulfimaa warri si yaaddeessellee dhiifa manaaf godha haqaa yaadan abbaayatee kararraa mammaqaa ganda san namuu irraan ooluu nu madaqaa jireenni adduniyaa wallaahi maqa du'a irraan ooluu namuufu haqaa akirri akiramaa eessa jalaa maqaa warri rabbitti amanee firdoosi madaqa jannata haa qubsiisu warra godaanan rabbiin haqaa ganda rakkoon hin jirre kan hin jirre wacaa fi qaaqa laa yasmacuuna fiihaa lagwan walaa tacfiimaa illaa qiilan salaaman salaamaa kana warra khayrii dalaguu rabbiin arjoomaa ganda gaddin jirre gammachuu malee hundinuu babbareedanii fakkaatan ijoollee qacale way bareedina fooqillee jalayaati laggeenille dargaggeessa yoomuu hin jirtu dullummaanille ka dhuganaannanii ka nyaatan dayma yoomille natti fakkaatte homa ijaan argee galee
quraana fi hadiisan irratti ilaalee barachuun gaarumaa sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa arruma oifimaa yaa warra haadha abbaa ufii hin kabajne ajaja jaraatti tole jedhee kan hin hawwaanne ka ufii malee ka jara ka hin beeyne gadda malee gammachuun ka jara hin eeyne sila hin agartu warra hin qabne yoo fayyadamta yoo harran fayyadamne gaafa isaan qabrii galan ayyoo abboo akkan jenne carraa rabbii sii kenne siturraanfateen fayyadamne haadha abbaan kan kee waan magaalaan bitamne waan isaan qixxaatu takkumaa hin argamne qulfii jannata rabbiin biraa badhaafamne garii guyyaan itti dukkanooyte banachuun dandeenye kanaafuu galata haadha abbaa hin beeyne daangaa rabbii cabsite har'a hin eeyne fuuldura rabbii maalimta wallaahi an hin beene haadha abbaa ufii gatanii tabiraa hinatanii jabeeffadhu osoo sibiraan fe'atinii har'uma toobadhu rabbiin araaramaa an sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa har'uma oifimaa rabbumatu kabaje haadhaa fi abbaa jannata bitachuu feenaan har'a gabaa takka dabarraan arguun jabaa gariin jaartii ufiif jecha haadha abbaa qaqqaba intalaalaa fideef haadha abbaa daddaba akkanatti jalaa tartii garii carraan gabaa warri mataa dhagaa lootarii jannataallee dhaba haala kanaan du'aayi isaaniillee agaba kanaafuu jireenyi sitti taate jajjaba inni numa ifaa jaatana wayi quba qaba jireenya isaa keessa barakama dhaba rakkoontu yoo dabartuu taantu isa qaba dureessallee yoo ta'e yaadaan isa guba duniyaa irratti rabbiin akkanan nama adaba adamni kaakiratu irra jabaa har'uma toobadhu osoon seenne gubaa ulaan toobaa banamaa sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa har'uma oifimaa gariin haadha abbaa ufii iyyeetti jedhee jibbaa gariin dadhabduudhaaf fagoo irraa dabaa isirraa dhalate innillee ajabaa atillee namuma waan taane zahabaa waa hedduu yoo yaadatan garaa nama guba waa hunda dubbachuuf dubbiin nama dhiba qabaan rabbii wallaahi guyyaa borii jabaa yaa kamataa dubbaa akkami jalaa baata borgubaa warri haadhaaf abbaa jibbu mata dhibee qaba waan biraatii miti sheeyxaana ta'eef abbaa gara quraanaa deeme wallaa namuu qaba osoo isaan godaananii guyyaa boruu gaabba gaaddisa rabbiin nuuf kenne haadhaa fi abbaa warra nuuf jecha taaban garaa fi labbaa haadha malee hin agarree tanama ni fanne takka haadha dhabuu irraa haadha dhabduu wayyaa an sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa har'uma oifimaa haadha abbaa kennaa waa walidhaamanna ilmaan qofaan jallatu mi akkamiin jenna haadha abbaa garii nullee numa beena ilmaan isaanii cafaqan gara jabeennaan haadha abbaan jallattu hin jenne fakkeenna isaan caala ilmaan isaanii way beeyna ilmaan keessan bara hawaasaaf qabeenya nutumman islaamaa fakkeenyaa feeyna uleen doomsitanii mi malirra eeyna obboleeyyan koo ilmaan hin cafaqinaa gara jabeennaan sammuun isaanii daa'ima namoonuma beeyna wayta daa'imummaa kana hin feetu hammeenyaa kunuunsuun barsiisuun nurratti dirqama sodaadhe qiyaamaa haadha abbaa kiyyaa har'uma oifimaa gorsaa fi ogummaa sammuu jaraa qaranna waa hunda keessatti daangaa diinii qabna waa hunda irratti obsa barsiifanna
akkamitti guddifannaa qur'aana irraa laallanna akkamitti barsiifannaa hadiisa irraa barannaa waa hunda keessatti daangaa diinii qabnaa alhamdulillahi galata galfanna nutumman islaamaa waan dhabne maal qabna diin rabbii nuu kenne yoomuma fayyadamna kunoo diinii dhiifne olii gaggulufna bishaan keessa baane fixeessa irraa banna sunnaa nabii dhiifne yahudaa hordofna ko'aasii yoo dhageennu gamtaadhaan gulufna azaana yoo dhageennu nama meeqatu dhufna masgiinis qulfiidha mee nutti dhiifna qur'aanas fannifne itti dhiifne ciifna gaffuunus dhunganne hiinee ol deebifna abboon nu jallate ilmaan maa komanna dubbii ifa jirtu golama haasoyna wayta ilmaan guddatan jallatoodha jenna abbooti jallate ilmaan maa komanna sunnaa nabiyyiidha ganamaan barsiifanna akka nu kabajan karaa agarsiifanna ilmaan ganamaan barsiisu nurratti dirqama an sodaadhe qiyama adabbaa kiyya harruma oifima maatii garii kottaa fudhanna fakkeenya ufii walit kaaqaa fokkisan jireenna yoo isi walitti taatan manaa hammeenya ilmaan keessan illee ta'an gara jabeenna yoo isi wali hammaattan akkamiin dubbanna jiruun taatu mana keessaa wal dhibnaan nuyyuu ammaa godaanna hagamiif wal finna ilmaan barsiifanne hawaasaa mul'ifna galaa kiraadha uf duubattan bifna sunnaa nabi zeyni ilmaan dhaalchifanna beekumsaan qaroomne wallaalan jifanna hanga yoomii nuti wallaalumaan teenna barannee beenullee addunyatti geenya qabeenyi qabeenya caalu beekumsaani beeyna hayaa nuti hoosila ni maaluma eeyna beekumsaan kunnoo duuba jirra namuunuma beeyna kaa xiqqaa guddaan barachuu nurratti dirqama an sodaadhe qiyama adabbaa kiyya harruma oifima gariin maatii halkaniif guyyaa waliqqaaqa laga kaanii fuudhee laga kaawwan laqaa dubbii xixiqqoodhaaf jedheeti wal qaqa ilmaan keessan illee kanaaf mudatte jiruu baqa isintu irran jirre bara daandii haqaa ilmaan keessan illee borin beekan haqaa ganamaan akhlaaqa balleessinaan karaa irraa maqa kaa baradhaa quraanatti dhaqaa barachuun gaarimaa an sodaadhe qiyaama adabbaa kiyya harruma oifimaa ilmaan hedduun ganamaa wallaaluma keessa kufee haadha abbaan hin barsiifne hiree itti cufee ilmaan isaa hin yaadanne dunyaaf lixe gulufee wayita warri barate madrakirra dhufe ilmi namaa miliyoonaan jala gulufee innillee gaabbii hidhii muxachutti hafee jedhe ilmaan kiyyallee osoo baratte bakka kana dhaabbatte kalee wayita ummanni barsiifatu ati hin rafte dalagaan ganama hafte raasaan ganna badde ilmaan kee kunoo hawaasa keessaa qooda dhabde kalee ufii rafte ilmaan illee yoom kaafte kanaafuu bakka darajaa qabdu ilmaan kan kee hafte akkana guddisanii ilmaan dunnisanii diin keenna fokkisanii diin keenna huqqisanii ganamaan ilmaan barsiisuun nurratti dirqama an sodaadhe qiyama adabbaa kiyya harruma oifimaa alhamdulillahi yaa mootii faarfama nu hundaa ka'ume mootii alama nun jaadha abbaa kaddamuun dirqama abii kiyya yoosiif balleesse dhiifama ummii tiyya yoosiif balleesse dhiifama an sodaadhe jira guyyatti qiyama guyyaa san ilmi namaa satrii malee kaafama
gabbiin na fayyaddu guyyaa sanii homaa osoo lubbuun jirtan harruma oyiifi mooy qilleensumarraan armee tiyyatti waadhaan madda qilleensumarraan ummii tiyyatti waadhaan madda yoo simbira gayaadatto narraa jawwabadha assalaamu alaykum ummii tiyya si jaaladha yoo sitti balleesse dhiifama si gaafadha anuu biyyan baa jira akkamiin si kaddamadha biyyan baa keessa taa'e jireennaan si dheebodha jireennan na fageesse malee silaa way fagaadha akka yaada kooti ijuma tantee duraa mul'adha hanga yoomii biyyan baa keessatti jireennaan gubadha hanga yoomii biyyan baa keessatti jireennaan gubadhu yaa ummii tiyya rabbuma keenaa kadhu duniyaa faakiraa akkam milkii argadhu jiraannu wal garra yoo umrii dheeranne addaan fagaachuu kenna haadhato akka hin yaaddoyne rabbii keenaa kadhachuu akkan irraanfanne wal nu agarsiisu nagayaa rabbumaan an sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyyaa harruma oyifimaan du'aayii kadhanne asitti dhaabbachuu wal nu agarsiisu rabbii yeroo biraa gammachuun hanga lubbuun jiru dhiisu dubbachuu argaa fi dhageettitti waan namatti ulfaatu duniyaa akiraa qormaata nama kaasu rabbiin hin dandaya najaa nu haa baasu wallaaluma tanallee nurraa haa kaasu warra haadha abbaa kaddame hajajaraa baasu rahmaan hin dandaya inni nu haa taasisu warra rahmata godhee fi qalbii jaraajiisu yoo itti jallanne rabbiin nu hin dhiisu tola itti oollee rahmaan nu haa kiisu hamtuu dur darayne rabbiin nu haa dhiisu waan diiniif hin taane nurraa haa buqqisu gufuu nutti ta'e diin keenna huqqisu nama isa sodaatu rabbiin hin rakkisu duniyaa irratti nasriin nu gammachiisu akiratti firdoosiin nu haa qanansiisu ganda lamaanittu birri nagaanchiisu nu haa taasisu inni dandayama an sodaadhe qiyaama haadha abbaa kiyyaa harruma oyifimaa alhamdulillahi yaa mootii faarfama nu hundaa ka'ume mootii alamaa nun jaadha abbaa kaddamuun dirqama abii kiyya yoosif balleeyse dhiifama ummii tiyya yoosif balleeyse dhiifama an sodaadhe jira guyyatti qiyaama guyyaa san ilmi namaa satrii malee kaafama gabbiin na fayyaddu guyyaa sani homaa osoo lubbuun jirtan harruma oyifimaa alhamdulillahi yaa mootii faarfama nu hundaa ka'ume mootii alamaa nun jaadha abbaa kaddamuun dirqama abii kiyya yoosif balleeyse dhiifama ummii tiyya yoosif balleeyse dhiifama an sodaadhe jira guyyatti qiyaama guyyaa san ilmi namaa satrii malee kaafama gabbiin na fayyaddu guyyaa sani homaa osoo lubbuun jirtan harruma oyifimaa gabbiin na fayyaddu guyyaa sani homaa osoo lubbuun jirtan harruma oyifimaa osoo lubbuun jirtan harruma oyifimaa